apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Umay ka mantag silpita Mari Laura. Tapno adama matipos ko iti Facebook ko. Nabayag mo tun asa anak ang nagpo-post. Ay na wow! Kas labaro ta cellphone mo Mari Rosa. Ay una, kagagatang ko lang Maray. Sino kataktisigod a cellphone ko. Nga main, blurred ti kamera na. Ay, sagmamanungay matikas ta Maray. 10,000 lang Maray. Ngam kita mo ta. Clear ti kamera na. Kan adapay ti filter na. Saan makita ti wrinkles? Kan pekas Maray. Umisem ka tapadasan ta ti agsilpay. Na. Ay na wow! Nagpudaw ti ropak Maray. Kulak tumo ngamin king kamaray. Mayat ti kamera na dahi ti a cellphone. Ad-adda nga umubing ti langatan ko Ay na, kayat ko matikas ta cellphone Mari Rosa. Kasaritam to ati asawam. Taagsukat kamutten iti cellphone mo Maray. Abay, kasta ti panangkitam kanyak, Laura, bakit? Kasla dati kat mo nga ibaga. Ay, kwa ngamin, mauro lakay. Anya akwa. Kita da ito'y ladawan mi kan Mari Rosa lakay. Nagpintas na saan ka day? Aywan na. at dapi mintas kayo ti dahito aladawan nyo, Laura, bakit? Wan ata clear ti camera ti baro a cellphone ni Mari Rosa. Salang aday talakay, mayat pa'y ti filter na. Mangrugi ka man ang ako na akong bakit? Man ano ayan no, idiritsum latan ti kayat mo nga ibaga. Ibagak man langan. Kaya't kumati maadaan iti cellphone akas iti cellphone ni Mari Rosa lakay. Sagmano ayan ti kasda. 10,000 ka no lakay. Ay nawa, nagni naman. Agam, makita ano ngumina tinateng. Gumatang tanto. Sana bale. Tan nagagat kamot at tumultulong kanya. Ay nawaw. Anya ti nakakatawa diya anak ko. Ay kwa, makakatkatawak man kada Auntie Rosa kan Auntie Laura tatang. Naa. Kita nyo mat ngamin tin post dala dawan datatang. Aday ta, mingmingan nyo ana imbag tatang. Awa mo ti makita ka dakas iti dahi aladawan anak ka. Kitain nyo akit ni, nasobra anti-filter tatang. Saan na makita ti kuret-ret arupa da. Nagpudaw da adway ti daytoy aladawan. Agpada damat anang isit iti personal tatang. Kay anya ko maitano na sobra anti-filter da. Man ano ko ma diya. Kitamat ngamin atatang ni. Ngan nga ni saanan ang makita ti kiday da. Agsadin ka man. Saan man akong kompromiti dilawon ka upen. Bakit? Agpalis ka. Dada ti papananta. Sa dino ti papanantala kay. Awan ti agpapaskan bakit? Agpasintro ta, tapno magatang mumitten ti cellphone nga ibagpagam kanya. Ay nawaw, matungpal matlangan ti arapap ko ang maadaan iti cellphone akas ka ni Mari Rosa. Wana, ta deserve mo mait. Bakit? Ay na, agyaman naglaunay kan kalakay. Awan ti anyaman na bakit? Agawa am nga rudin tagbalas. Tapno saan ta amarabyan. Ay, wala kay. Urayan na ka. Mabiit lang daytoy.
Sakbay arugyan ta ti aglaba. Ag picture tamampay Mari Laura. Ay, wen nga agpaiso. Ipadas naman numayat mo't lang ti camera kan filter ti kabarbaro a cellphone ko. Nalawa ti screen na si ka. Mala, umisem ka mare. Tapno napintas tamat iti picture nga i-post ko iti Facebook. Anya nga tano ag video tapay Maray. Ah, ay, kaslamayat day ta na panunot mo amare. Mabitla nga raw ta ag pwesto ak Maray. Ibirok mo matan ti bagem ta ag video ta mga raw. Day ta mare, nakapwesto akon. Ang video ka man, tay kasla style dagiti vloggers mare. Ay, kamaudyanan na nakapaglaba ak matlangan, Mari Rosa. Hun nga rod Maray. Agawid ta nga rodan Sa anak pa ngamin anak kapagluto iti pangaldawan may. Ay, uray siyak, Mare. Ang mga numakapungtot ti asawak, intun agawid katawan pa'y naluto ang makan. Di mo liplipatan nga ipus dagiti pictures ta Maray. Itagnak taw. Wen ka di, Mare. Karga ak lang iti filter, tapno sana makita dagiti pekas ta. Si kanti makaamu Maray. Itagkantumot iti video ta, inton maipus ko. I-edit ko laeng tapno saan ta nga aglanglang nga anya Maray. Ay, wen i-full mo ti filter na, Mare. Uwan Maray, talaga akas ta ti aramida. Nakita tilatawan kin video yu kin ni Kumarim Arusa. Laura bakay? Kat, bagay mi kadimot laeng lakay. Ay nawaw. Bagay yu latamot, bakit? Madlawan nagkusar kayo iti filter. Sa nabali tabagay yu mag. Ay na, agyaman naklaunay lakay. Agyaman nakitiday ta nga na ibagam. Bakay? Siya mamuti pictura. Ah? Tapno damot ati ikarga kiti wallpaper iti cellphone ko. Sige. Agdigos ka pa'y nga raw, sakbay a picturan ka. Tapno, presentabli ka mat alakay. Si kamat ti lumabas iti paraangan mi Auntie Laura. Apay akas na ti reaksyon mo, Gia. Kaslada kayat mo asawa na ading ko. Ay, nakita nga mintiin post yo kani Auntie Rosa aladawan yo kan video yo. Kat, adda ka di parikot iti ladawan kan video me. Apay akas jay, Auntie. Ngan nga ni Jack makita ti kida yo adwa. Ay, nawaw. Kasanumat nga men. Sinubraan yo mat ti filter, Auntie. Kitaan yo mat Auntie. Di yo i-full ti filter yo. Itikas na, saan ama iris ti kida yo? Anya? Kastatin baga ni Gia king ka Maray? Wen Mari Rosa, nasaktanak nga ro itikas ta nga imbaga na Mari. Ngan nga ni mairis ka no ti kiday taga po iti filter nga inusarta. Ay, una yun day ta nga ubeng. Ang nukit kita tiladawan ta. Gusto mo, tinaybaga na Mari. Tinakasaktak lang. Katawag hindi na mangibakbaga. Ay nawaw, saan mo't siguro adakas ti agaramat iti filter Maray? Sa maysa, mabalin mo't nga ibaga na anasayaat. Nakauy-uyaw day ta nga ubeng. Inton isumot ti bumakay. Basol tamot lang, Mari. Sinubran tamot nga min ti filter. Idilit mo kit din dagiti ladawan ta nga in-post mo, Mari. Tauray siya. Agidilitak matan. Ay nawaw, saanan Maray, bay amon. Nakababain nga rod, Mari. Mabit man ta kasaritak day ta Gia. Urayan na ka, Mari Rosa. Di mo partakan timag na. To'y tsinelas mo na nalipatam nga insuot. Ang mga numatudok ta sa kamaray. Ay wan nga agpaiso, nalipatak mo't ti ak chinilas. Si kakit dimot. Talaga akayat ko ang makasarita ni Gia Maray. Ay napangaasim, Mare. Saan kan amapan iti ayanda? Agsubli talangan iti ayan niyo, Mare. Anya nga ruti kayat mo Maray, baybay ang tala ang akum conformity, ibagbaga na kadata?
Nakababain ka dagiti ka aruba, Mare. Ang mga no dumakkel pa iti issue, no mapanta iti ayanda, Mare. Ay saan? Saan nakapaabakin ko na? Kunam ita at aubing pay, saan pa'y akurtrut tiro pa na? Shh, taniwat mo, Mare. Ang mga numangag dagiti ka aruba, sapay at data dito'y kalsada. Hay na, talagang agburburak ti darak iti dayta ajiya. Anya kumangay ti bibiyang nan o agaramat ta iti filter. Ay na, agsardeng kan, Mare. Di ka agar-arami diti pa kay babainan ta. Di ka agis skandalo, Mare. Isuot mo kit din to'y tsinelas mo. Tagsuplitan iti ayan niyo, Mare. Apay nga. Diyak mo tin makita dagiti ladawan ken video yu iti kumarem. Laura bakay? Awanin Ay nawaw. Anyat kahit mo asawon bakay? Awanan na tayong dilit ko aminan. Apay nga. Kuna nga ni Gia angan nga ni mairis ka no tikiday mi gapo iti filter nga ino sarmila kay. Kasta imbaga ni Gia bakay? Katuan, Ay na. Kahit pinilusupom kumaa bakit? Ay na. saanan tanasaktanak iti imbaga na. Isungarod nga agaramat kami iti filter tapno pumintas kami mat. Nga ura iti ladawan lang. Hangam, kasjay pay lang matiapan na ibaga. Pudno ka day, Gia, anak ko. Tiyan niya, tatang. Naibaga ni tatam amauraw. Napasaktam ka no, ni Antim Alaura itinsawang mo kinkwana iti namingsan ngal daw. Anya na isawang ko, tatang. Ay, di ka naging didiam mo, anak. Imbagam kalumait, angan nga ni maires ti kiday da iti kumari na. Ay, Na, tagkatawa ka pailaan. wen, naibagak ti kasta ka ni Auntie Laura, tatang. Ngam, awan mat siguro dakes na, tapos numatimbagak. Inton maminsan, ibagam anasaya at katakwata. San aday ta, apan mo pailang ida katawaan mag? Muno saan? Di mo latan ida pakibibiyangan, anak. Nasakit nga ron ti matak amang kita, tatang. Di kagsawa akas tanak. Inton si kantumot ti bumakit. Amagan nun nak... Alawanan, tatang. Wanan. Basol kon. Rumwarak pa'y tatang. Mangan kayong tulatan Adu pa'y tinapoy kan masida. Ay nawaw, sa di naman ti papa naman ak. Mapanak iti ayandan ti Laura. Mapan ka manin iday. Inton kwan, makiapa ka manin katakwata. Ay, saan tatang? Mapanak iti ayanda tapno agsorry ak. Nakitak namin nga indilit namin dagiti ladawan da iti Facebook, tatang. Kasta siguro ti sakit tinakam da kanyak, tatang. No apay mo ngamin akas day timbagam Awan mat intensyon ko pasaktan ida, tatang. Pudno mat ti ibagbagak. Oray no pudno timbagam. Ay kat ilugar mo mat anak ko. San agapaw, tapod no ti ibagam, kat basta ibagam latan. Panunutom mo no masakitan da. No sika nga iti pangibagaan da iti kasday, maragsakan ka garaw. Kahit anya tiar arami idem diti balay Gia. Manipod ita, saan kan a welcome diti balay? Ay, imayak, takayat ko ti agkid daw iti pamakawan, Auntie Rosa. Amok nga indanon ni Auntie Laura kada kayo, tidakas anay sawang ko may papanitila dawan niyo. Ay nawaw. Uray anya pa iti ibagbagam, saan kan tupulaws mapakawan? Ay, okay lang, Auntie Rosa. Maawatan kayo, mat. Ken may sa siyak tinakabasol. Naimbag man tamaw. Ala, pumanaw kan. Di mo dadaulan ti aldaw ko. Ala, agpakadak nga rudan, Auntie Rosa. Uray saan kanyak pakada? Anya kumaita? Bakit? Rumwar ka ta da bisita. Asino lakay?
Basta rumwar ka. Tamapan mo kita ano asinaw. Ay nawaw. Man ano ayan no ibagam. Di ka di Mari Rosa dayta? Sana di kumarin bakit? Asino ay nga road? Kas ko nakitayin. Rumwar ka, tamapan mo kita ano asinaw. Ala, umuna ka nga rodan, ta sumarunuak to. Agawa ma. Wun ka di. Ne, anya ti aramidem dito'y balay, Gia. Ay, imayak ta, kayat ko ti sorry, Auntie Laura. Ay, pasensya kayo na, kadagiti naisawang ko, iti na minsan ngal daw. Si kakit di mat, Gia. Maawatan ka. Okay lang, tapod no mat tinaybagam. Nasubran nga min ti filter ni ka ni Mari Rosa. Iso akas jay. Nga di mairis ti kiday may. Sana may parbang tikas dyan nga insawang ko, Auntie Laura. Iso sorry Sapay la ko mata mapakawan nak. Wen, mapakawan ka, Gia. Bayam, intun sumaruno, saan kami nga agaramat iti subra filter. No agaramat kami man, daytay 50% lang. Saanen 100%. Tapno saan mairistiki day me. Kan tapno makita latama, tinatural apintas me. Ay, Auntie Laura. Sa bali latta tinatural a kinapintas, ken kinagwapo. Ken agyaman naklaunay Auntie Laura. Kunakit din no kagura nakmatakas ka ni Auntie Rosa. No kasta, napan ka iti ayan ni Mari Rosa? Wen, ngam kasta hunay nga unget na kanyak. Jakmat mababalaw, tanagbaso lak ngamin, Auntie. Alabay siyak to ti makisarita iti kumarig. Ay, mabit lang mang timplak pa'y iti kapeta. Ag kapeta pa'y, sakbay pumanaw ka. Ay, nawaw! Saan adakas ti agaramat iti filter? Ngam na pinpintas tulat ta, ti natural alanga. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.